Bandu kukatakan unda arah ngah selamat kam pejabukan bere-bere kami. Jadi jendanari kupudi kam unda arah ngah jadi ukur singgo lewat labonari perlu nih ukur-ukur Indo jadi pikirkan dulah bere-bere kami ngo kin bana surah-surana jadi kampe ngikutlah arah pudina jadi kami pe si ngalo ulumas kami pe meriah kelak ukur kami arjabu bere-bere kami jadi labolit obahna kap kami sabna bere-bere kami pe anak kami kang si buat naga jadi edi meja ku katakan man ngah arah unda jadi enda ku katakan sidik man bere-bere kami si manteki perjabun simbaru jadi bere-bere kami andina ngo sesusurandu bagi selenda jabukan bana jadi kelengindu jabundu ras kelengi mamandu mamindu jadi tutusindulah mencari sapna dakam kami pe mamandu sekedar natap-natap kam nari ngenca tapi dah kam labolit kesirangan ta jadi bere-bere kami adina erkuta pe kam pagi Jambi jadi dah kami emca pesan mamandu man bandu ulih-ulih indulah pagi kade-kadente si tenahkan bapak lu arah mamak lu jadi dah kam walau pe kam pagi Jambi tading arah anak kami andila banci kam pagi reh kupak langkat enda jadi dah kam surat lah dia pagi kirim kendu jadi dah kam aku pe labo gedang ngerana bahwa risi sendah berjalan dengan lancar donge kerja bere-bere kami pertama lewe mengarah turangku bagai dengan kebuluhan kami maka gua kurang pas kami kali ibu bundu mendoka maaf kami ajar-ajar rindu kami sangat kami jabukan bere-bere kami sehat kena krina dahar rezeki cawir kamu tua man bere-bere kami pe tutus tendur jabu ulah rubat-rubat sehat-sehat kam jumpa mupus anak lagi di beru bagaimana bahasa aku mami donari bujur jenda ngerana lebih kaya menbandu kam impal kami si nggodungindu binai perada tendu endar pengharapan kami jenanari terus kulebe tetap kesehatan bagai PRJ si simpar berikan di Bataman Bandu jadi jenda ngerana kami ibarat gua gia ukurundu kam impal kami bagai perah turang kami ibas perjabun bebere kami mungkin bagi sing ganjal bas pusuhndu karena atendu sekolah kendu enda olah jadi menang-menang bah pusuhndu sebab enda dakam karena perjabun labo manusia sing atur kenca tapi di bata
di bata sir kuasa karena perjabun nenda. Bah tintang sadesa kalimbas kam bersyukur. Kai maka bersyukur ningku. Debada kam terem anak nenda kam go iya go tawiren go metua. Lalap lah jumpa jodoh. Tapi pas bebere kami eda kam lah bege di bata singatur kenca. Bahasa de terbeluh kam rukur kami impal kamera turang kami. Endam pagi dalan-dalan si mahulina terus ke depanna. Bagi dalan kesuksesan adining kami. Jadi edam olah narindaw-daw gedang ukurindu. Bagi bebas kam bebere kami singgo kam jabukan bana ngodung kaparada tendu. Enda adining kami memandu olah tutusin du rejabunya kam umur nungu udah dengar labor rejabu mentutusen. Tapi mencari kelengi ulih nun cari ibarat dakam jambi pepe kam tading ertenah pagi kami relah kam endam pengharapan kami adi rejabu tutusin duda kam lalap pagi kami ngalo kami latih kami dor ngalo enda ingan du cakap kami cakap mamandu manggo si katakan bujur lebih mantuhan ijabas kesempatan enda. Amin na penuh surmatawarinda sehat dengan kita kerina. Mulai bas wari serbi jam telu sehingga kenduari tetap dengan kita paguh kerina. Jadi pantas dikatakan bujurman Tuhan. Mencegah sini hamati kami kali mubu kami sengalo perkempun. Suruh hundundai kami lebih uang kami, kali bubu kami, bujur nih kami bandu. Rentis dulu bedalan nih, bujur. Sekian nih kami, nindaskan kami karena kata, man beri-beri kami leberas, anak kami berusia tepu. Sindungi peradatan kempu kami perjabunna. Nakku bertepu, ras beri-beri kami. Sembering kloko mergana amin nape kami jambi kami tuk ai pasu-pasu Tuhan yang ngersap man bandu nat ras ngalo kam pagi suwe ras kegiatan-kegiatan siatur kendu bas jabundu jenari ning kami pasu-pasu kami sehat kam sawir metua endang gor jabu kempu sintua mau ke? Si pertama. Surah-surah kami kam tetap paguh sehat terusnya. Pemamasune endeskan kami mentuhan berkelimpahan kam sebab Jambi enterem kin kalak Sumatera ku Jambi. Khususnya kita langkat hulu. Jadi kami memandu bapandu nakku tuk kami amin napi kam dauh jo ni nandai anak kami te bagai kang tapi aku dah kam yakin aku pasti berhasil kam mencegening kami man kempu kami si manteki perjabun warisi sendah ngosah kam rejabu dua kalak berusi tepuras sembering kloko mergana dua tapi sada sada perukuran selanjutnya kam sehat-sehat gelah lu begela kam kai pagi sidahi kendu krina sueras prarihen duras bapak ras mama amin na peja kam tadi tah Jambi entah pagi di dalam payung tetap dakam doakan kami kam datkan rezeki simpar sueras sidahi kendu berkelimpahan jenanari pasu-pasu kami kam sehat terus ku depanna datkan anak dilaki anak diberu man pergani-ganin kami bolang atau mama bagai teras nondongdu kerina enggak ni kami
Olanai pedoh-doh do kurundu karena kempuepe siriheda du palir skam berus tepu bre-bre tarigan. Jadi ukurulan bu perlu dua-dua. Sada saja ban ukur du manggau begepe kempu kami si menteki jabu baru ya sehat-sehat kam panjang umur perjabundu gelah jenar gue kai makar tenah pagi kami baci kamruh aku pela beloh gedang rana melala sembuyak senina kami sinabahisa tambahi jadi kena dakam sisa denda labu kena dakam aku ngeranenda melebesa tapi kena dekam kam tetap ngebre-bre kami si burus tepu seri kami sino teras lebron rasno putat jadi ku terakan menbandu setuhuna si buat DP berpuhundungi jadi lapet turikan kami bagi anak dengan aturan DP kita kena dekam kam ngende iya makanya iya pe bereterigan kan bagi jadi labu kena dekam ban kempu kami bagi kam kela kami pe berendu beloh ngajarkan permendu gelar nada kam ijakan apa sana lapit turikan kami adik kam laus lajang bes cari makan gue mes angkandu kami dekam mengatakan karena dekam bes waris sendahenda pertemunta MK berdemu bayu nadangi impal naraskan anak andu kan bagi jadi bagi ku katakan bandu serasi sekolah kamu menjabukan anak sangap kamu cari begepe rasi rejabu begepe kang dekatana ijaga pagi kameringan dalam regogoh darami kade-kade sinterem ngatakan bagaimana ngeca kami mamandu ngatakan bujur menjuah-juah kita kerina bujur rapati ya beken suken maka tegangina begenda beberi kami enda ben kami amak tayangan kami memandu basama kam tayange olah tunduh ngenca rukurlah kam ukuri masa depan guguhin dun cari kelengi pencarin kami memandun terem bagi kata puang kami dai kelimbubu kami segala perkempun adir tengah kami ruhlah kam te kami nina jadi bas ama endalah kam pagi ertangkel ukurindu tatang kelindu bas kam tunduhe olah tunduh saja rukur bapak ngokana latih mama ngokana latih kami singuda dalankan dahin bapak bagaikan kami tenah memandu kurang jelas pagi kapdu ruh kam ke rumah kami memandu skala-skala bagaikan kami bujur ija supaya kubas pasan usur nama teorenda banci ngakam pulung bas inganenda kau lakon sidahkan ate kelang atendu kelang man kami kerina anak berundu syukur sembering mergana jana nggo kandai berekendu karena kata telah bagai toto ras pasu-pasu man kami kerina anak berundu khususna sembering mergana terlebih pe nandangi anak kami ras permen kami sedungi peradatan baswaris sendah ija kena totoras pasu-pasu singgo berekendo man anak kami bagai peras permen kami ya bue budur ikatan kami man badu kam kerina kalimbubu kami bagai pekampuang kalimbubu kami artoto kami kudibata gelah kena totoras pasu-pasu si berekendue ayu kendibata pasu-pasu dibata simparlah pagi uta tengah jabu berendu tape kampundu jadi endam kokap kata si gendak ibas ngapura nandu kam kalimbubu bagi pepuang kalimbubu kami maka bagaimana
kali bubu puang kami si pulung subuk kam singaloken ulu emas si tepung mergana sila kerando bakon bagai kapea man bandukama kali bubutua benar si tergelar singalo kena pernini naci kena rikut kena kama puang kali bubu kami singalo kan perkampung ije hendang gopo lung tampak merang rikam karina mama pala silih nina sembiring magana bapa turang nande kedangku nina nande brokar jana kenggo merah belas kata pada kajar riku tetap pasu-pasu sampur sampit kari netoto pasu-pasu niayukan tukan di bata maka bagaimana kari bubu puang kami ekel nge pagi dalan-dalan sangat peratuak bayar beberedu kempunu sembiring mereka nara jumpakan nimpal na brokaro koh pagi sangkap nanggel malam-malam kal pagi atena ngelo ibas perjabun maka kampe bagai mamai pala sini sakarina surah-surano nambah karina umur jawir kekamatua gelak keratan datang dakal pagi karena ngok kita pulung recakap-cakap bagi menina si tepung mergane kali bubuk kami singalo kena ulo masih bagi petua benar ikut ras puang kami maka bagaimana kalau kau mergana bangkila kimpala sini brokaro bibit turang naku selamat ning kami bas ngokam pejabu kena bebre kami kempuk kami bas nguda dengan aku merondo pakai para bas kamgo gel-gel tergelar nande bapa nuana tikna ringo mekam tergelar nini rasa nini pulang ni kampung maka terbeluh kelkam pagi ngajari sekarna bebre kami kempuk kami maka kibas kegeluhan bibi turang rela jarang
tupung danak dengar lajar radalin kencar lajar sekolah kencar jabur lajar jadi orang tua ibas anak ngombeline ker lajar kang ada permain ada kampung emak kaibas perjabun anak singgok kerjabun lanai bo pagi bagi sigelga buen nge pagi kam ngatap natap ngarak perjabun tanak permendue bagi em turang berokaro ija pagi akap dula rembang pendalan kena kegelu kena kam pepinter dalina ulak kala pagi embagas sakal si campuri karena ibas jabu anak singgo jabukan bana timbang lah kam pagi rukrotura bagai menina kali bubu puangta maka majuak-juak kam duana cawir matua kula si banggar-banggar nggo kami kapankan bebre kami kempu kami sembiring merganar jumpakan berusi tepu diri kami siapa pesi tepu sering pengidah kami berupuhun du malam ngate kami turang bagai menina kali bubu maka kampe bagian aku selamat menempuh hidup baru si lagi nukur simpal dua ulah sirubat arubat argiah kel kam pagin cari pepolo giulik dula tiga entah kejaga kam pagiringan rakuta terbelok ker lagu bebrema mana terbelok ndarami kade simbelangan teramen aku adik ngorjabun aku dua pantangin simbelin naku bebrema mana ulah kerjudi ulah narkoban aku enda me tenah kami labo embuai karena tenah kerikut ras pepedakan kali bubu puang ulah narkoban ulah judi kelengi teman dua rike kelengi nade bapan tanaku seri kekelengan due bagai penang dangi mama adu mami dunaku ulah sembelak kana rukurun aku maka dame pagi bas perjabundu malam mate kami kali bubu puang du natap malam manaka pagi dapat tendungan kampe kerina sukut sembiring mergana resada kerina kerikindu sehat kam karina nang tang pinakit kengalan kula daging do maka turak kelateta malam maka bagema nande bapangku si pulong aku pelabong gedang 12 kata ngadi iya 12 kata ulah tama sangkutu kuro nade bapak turang senina kali bubu kami singalokan nulumas baci kuakap salami dupuang kali bubu kami tarikan mergana rekitekan kami na dua kita na maka ko sepuang kami kutang jabu kami anak berundu sukut keloko mergana kutarikan
kena kena kalibubu. Ya ole 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 kan kena buang kami. Ya ole 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 kan kena kalibubu. Ole ole kan kena masaya. Hari Selasa 3 binanga, hari Jumat kelnina 3 balang. Adi engkau kita jumpa ngerana, makan turakal pagi teta malam. Ya ole 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 kan kena kalibubu. Ya ole 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 kan kena buang kami. Ya ole 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 kan kena masaya. Ole ole kan kena turama. Bandu kampuang kalibubu kami Bacilandak Indo Kampudu sudah bukan bana. Tarikan mereka naras teman sekali. Landak Indo Kampudu sudah bukan bana. Oleh oleh kena nama sayang. Ya ole 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 kan kena sembiring mergana. Ole 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 kan kena turang. Ole ole kan kena masay. Nande bapa pengantin dela lada kikena. Terbeta-beta bagai setumbang, leben ku pinukal turang maka ku kebelah. Dekat-dekat kita lah jumpa, leben teriluh piringnya maka terpedaya. Ya ole 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 kena kalimbubu. Ya ole 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 kan kena buang kami. Ya ole 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 kan kena sembiring mergana. Ole ole kan kena nande tepung. Matawari si pukul siwa dalang sinabun kang buhay kartangka. Desa dawari kinalakwida timbang setakun nadek tepuh wakap dekam. Ya ole 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 kan kena sembiring mergana. Ya ole 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 kan kena nadek karo. Ya ole 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 kan kena kalimbubu. Ole ole kan kena masayang.
siasa kentisik kali bubunta. Radu bagenda saja kita kulebea. Bagai-bagai kali bukuang kami Ibasku kan berbelas kata malam mati kami Sampur sapit kera terus pasu-pasunu Hai maka gas pangununu Pemberiah gur kami Maka pengadil saladak kamelabo kami pang Maka raduras kita Ngade kita bas buku gendang Atur gendang dos terjabatan Bujur rahmat juah kita. Pak Sasienda turang ning kami muhuli tapi ngaku kel kami anak berundu. Stunar sadang ngarih kami turang tapi si berbagenda dengakin ngenca kebeluhan kami entah melala kal ndaya kap nula bagi ukur ndu perbahanan kami mulai wari ibah wari sirbih nari perbahanan kami entah kurang menjingkat entah kurang beloh ngihakap ndu kami tapi endam kami turang ndu olah kalkam terbiar-biar ngajar-ngajari kami ukur kami li turang ngarih kami persada tapi kini beluhun kami bagi si kurang makana ning kami manturang kami siapai pekam labor ndobah olah kam biar ngajari kami olah kam biar ngatakan kami sebab kami turang ndu baru sembiringe pangkahkan makana angka kami makana turang olah kalkan biar ngajari kami gelah rabulohna kami perbahanan nandangi jelma sinterem endam cakap kami manturang kami ngaku salah kami bah kekurangan kami ya turang sita cakap katakan kami pesah kami man permen kami sirjabu permen man kam permen kami sintuare Pak Sawari sesedenda permen ning kami takdir yang kami pilih lampas serjabu langa di surah-surah kami permen kama nak sintua kam sada kadilaki tengah-tengah jabu turang kami alu gagah kami silit mama era bapak andai usi pusuh kami ku tengah ngeti kami kam sekolah ngandai tengah kami kam kal surah-surah kami kam anak sintua kam min babaya de endo pagi ku tengah bagai minte kami tapi enda ngo pilih hendunya permen lampas kamar jabu enggo pilih hendu jadi ning kami bibindu jangan pernah kam lelah bah pilih hendu tetap kam semangat bahagiakan keluarga hendu olah kam usur mengeluh man orang tua ijabah pagi kam latih karena nenggor jawe permen lanai boleh si meriahna ngerjang metua latihna nari ngenca bicara lit peban orang tua melalaman pikiran kam banyak mikul beban ya permen dua anak kam makamlah pagi nguda dengan kami manja-manja tendu meriah-meriah tendu lanai bobanci sebab setiap nari pe ngotah kami belen kangen dan nggo kempu tengah-tengah jabundu jadi ning kami tetap kami semangat, tetap bahagia ya permen. Terutama lebih kami ngerana man turang kami ras eda kami sangat kam pejabukan permen kami eda turang sehat kam cawir kamatua bagai peres sangat kamu untuk pebelin permen kami si lengambelin. Jadi jenda pe maneda kami ngerana kaku sita arah turang kami turang kam telu semboyak Ramlan, Ramli, Rizki jadi janda turang
adibas aku kena situhuna madana dengan kerina. Sebab ku ingin marenda kam kitik dengan kerina ramlan li rizki kuidah kam gua kitik nagingku durang jadi jendang gua kam pejabukan permen kami jadi jenda pesita turang ras eda ngerana kang dengan aku turang jenda kuidah tambah kal kena krina lakondongi perjabun permen kami teluna bagi peras eda kami bagi peras krina eda kami si pagi watiar pe wasadar pe krina rikut kang kena krina ras gunandungi kerja permen kami enda jenda turang eda si tangeran aku Gila pasti bas ukur lu turang eda. Tapi jenda kuturikan nge. Eda manbandu teluna meningku. Jenda nari kupudi eda. Bagi sekundari lah kena kuidah. Sebab labuku tah gua pakena. Tah kami kena joh menghuli kerina. Tah kami kena rendai kami sikap kerina. Tapi jenda kotakan sita manbandu eda. Mulai kundare nari pagi entah ku aja permasalahan kena teku olah milit katakan kena permasalahan kena nabah dunia maya dungi kena lah bah dunia nyata olah iban bandu gua apa Facebook gua apa cerita kena gua apa keniladan kena zenda aku lah terima eda teku kena menghuli kerana ku idah jadi zenda mindo aku gua apa pagi kena aditeku kena menghuli seterusnya mengencap pindonku aku turang duras aku berundu jadi ku katakan bicara lagi aku kena pas pengaranan kue tapi aku jenda aku katakan terus terang sebabnya mulai sange dari permen kami ban ukurna sita pagi aku ngerana dia lapas pagi kami dakue bagi ukurku jadi kota kenan kena makana sehat-sehat kena muli pepai kena ku Jambi sehat-sehat baba permen kami ku joh duana olali tandingan kena zena maka bujur ku kata kenan kena kalian bubu kami Simiring Mergana apa ipe kamu labor dobah Simiring Mergana sirulo andi bas kami anak berundu lakap kami repandobahan apai pekam kalian bubu kami Simiring Mergana bagaimana makap kami kalian bubu kami entah ijag ya kapdo pangalong-along kam entah pengimbangkan kami amak penerukan kami isapan ras kampil ras kata kami olah tama-tama sangkut ukurndo labo karus-karuskan kami terjang-terjang bagai ngencak ngasakuman kami terlebih-lebih ku katakan si tekman silih silih ning kue arkiteken turang do baru Simiring milala i rumah gelah nggo karitah isrina semuyang do entah isingah tena kakari lo pada kita tertutur sungkun saja mami simpang telu tah nang kari aku isi sungkun saja mami simpang telu tah na aku isi apa kami silaman tah sa lo pada kita tertutur bagaimana kuakap kalian bubu kami selamat ning kami man bando pesabukan permen kami sintua entah kurang jaga kamdo pencakapkan kami singgo iberikan do tugas man kami anak urundu olah tama-tama sang kedukurundu kerjang-kerjang begingin sabloh keblohan kami maka ajar-ajari indukul kami daging ngincan galang tapi perukuran lenga bokal metua bagi
akan peduakan man permen kami Ray kamu gonja bukan bana ras permen kami berus tepu selamat ning kami menempuh hidup baru menbandu permen kami eja pakai ya kamringan kelengi pencarindu kelengi jabundu bagi apkap kami apai pagi kalimu bupuange hirtena rekam labanci kam duana sekala lagi ya labanci sekalak jumpa les ninakin kirimkan arah kantor pos bagi makap kami pengharapan kami pagi anak berundu artenah bagi kami anak berundu labanci kokap alu jumpa les harus kam sekalak lagi ya bagi pengharapan kami anak beru semiring mergana anak berundu bagi pengharapan kami akan petelukon puang kami karo mergana puang kami karo mergana selamat ning kami manbandu pas pejabukan permen kami ning kami sekali lembas ijaka do kurangna pengimbangkan kami amak anak buru menteri itu olah tamat kodukurundu kerzang-kerzang bagengin sa kangasupan kami kebelohan kami bocor ras mazuah-zuah kita kena bocor garidahin kami ning kami idah kami pe dung enda sedung dungna ikerjakan du jadi adina lid kesalahan nindu adini kami ya mejile ke lawulit sada sitik pel kesalahan na man pe pas ngekrina jamna pe pas jadi hibasi enda man kam anak buru kami bahasa anak buru menteri melala katakan kami bujur Tuhanlah bagi balas saman badu krina olah nari lid ukurundu si jadi pikiran man kami kalimbu bundu sehat-sehat kita krina kok ela aku pilo gudang-gedang aku ngerana adi kerjante ko akak sesikapna enterem kade-kade pulung rikut anak-anak berupe tampak krina je melala bujur ninta ke anak beru kita kan kai peningan simhuli krina anak beru nger bangsa makana kai si kata kena pagi sikut-ikut retenahnya lampas kita reh adi ning kami bagaimana ning kami ning ku menbandu sehat-sehat kam cawir metua kam duana jenda nariku depanna melimpahlah pagi rezekindu gelah terdahindu kade-kade sebelang si meterem resada arindu endam cakap kami man bandu karena senina sembuyang sita katakan kami man permen kami arahkan anak kami nakku japa pe pagi kam ringan pengedes kam ku di bata modal si pertama paling dasar paling tinggi bandu palas kehidupan si tuh kekelengan dum ban nabah pusuh adini kami selamat berjuang kam raskan mempertahankan perjabundu simbarue sukses kam datkan anak dilaki ras deberu sehat-sehat kam amin ijabah peringan bujur ras bijazua bujur kami sepun karo mergana gia kam sepemeren sepribanan sepengalon begepe senina sembuyak kami terlebih anak beru sini kelengi kami anak beru menteri kami akalim bubu kami karo mergana baswari sesendah entah uga gia kam dundai pengaturkan kami anak berundu ibas kerja permen kami labo karena ikurang-kurangi kami labor kita kan mekarus kami karena bagi mengenca dengan si kami si ngasup dalam kenca bagi dengan lit si pemetah kami maka bicara uga pakin kapndu kurang kaikin kapndu pengharapan kami jenda nariku ke depan na ajar-ajarin terus kami anak berundu gelah nanga ngasup pagi kami dalam kenca bagi si ngena atendu bagi si suruhandu bagi paskin nakapndu janah terus tambahan na katakan kami selaman man bandu impal kami turangku kami anining kami anak berundu baswari si sendah enda kam go sukses kap perjabukan permen kami karena aku sendiri secara pribadi lalap ku arak-arak kami bas kerjandu marinda nari hidah kami baswari si sendah enda ertingkatna kebijaksanandu
Erbeloh na kepikam guna terhadap kadek-kadek simbelang meterem. Idah kami baswari si sendah enda anggo pulung krina sangkem geluh. Itah kami gang bahwa kalimbu buras puang enda dan daulitka telu terpuk dalam sada situ. Si krina landu kalimbu kami enggo katakan kami aman bandu melala bujur ibas kerana kami pe anak berundu kerjang kami beloh kerjang kami ngasup nggo isi bahan kami makana ertoto kami mantuhan ibata jenda nari kuku depan na sehat-sehat kam sesura-sura andu sangat kam cawir kam pagi metua endam toto kami ance sitik nari tambahkan kami nandangi anak kami permen kami permen kam gurdem war hempal ndu anak kami sembiring mergana memang dahdu andi bagi zaman si Gundari jarang ini temukan karena kala berjumpa impal tapi kam sehkendukal karena sura-sura orang tua andu pekepar andi kalimbu bunta setepur demuin pagi arah berbereng kuatena ende karena sembiring redemumin pagi anak ku enda araskan permen kuatena sehindu sura-sura pekepar maka naning kami bapak ndu bengkila ndu permen olakal pagi kecewa kendu kami krina kalimbu buenda kami pe sebagai orang tua ndu bagi kata bapak tengah nundai ya modal kal utama memang mentaki perjabun simbaruenda dan do palasna kata di bata pagi olah tading kendu ning kami segai jenda dan do gondai ngalo kami bas perseninan karena ngerajakan mas warisan yang nadai makaning kami ke depan na pagi kamrei memang selama enda penggo mesri tanggung jawab ta harus bapak ndu sering tanggung jawab kami nandeng kalimbu bunta tapi enda go nambah si tak bebandu karena kami dan dunggo metuan tah melawan gak kami pagi bas kerja kalimbu buenda kam go anak kami ngor jamu kami pagi si mejingkatna tandana buktina ibas pengalun kami ndai endandeskan kami man bandu seri tanggung jawab ta nambah tugas ndu sada anak kami ndeh go sada selamat silih kami atau pimpal kami arah turang kami nggo dung kerja bare-bare kami Basuarenda. Jadi aku labo gedang rana man si erjabu bare-bare kami rah nak kami lebih. Ndai ngom lala begindu pedah-pedah. Zaman Gundarenda zaman teknologi. Jadi bas teknologi enda melala Gundari timbul masalah. Andila beloh kita nampung-nampung sa bas zaman teknologi enda berbahaya. Berbahaya na. Sana melala terjadi Gundari. Jadi apalagi balikam masa-masa sekolah. Tapi Gundari nggo menteki jabu. Jadi perkuat imandu balik kata petengah nundai bicara ku gereja ku masjid MC terutama balang-balang du okay. Sana pengaruh sangat kuat. Bali masa-masa kini masa-masa meriah kendenga begi di bawah umur nengang perkiraan begi. Jadi cuma ninggo niat ndu memang nggo kinerjabu selamat pertahankan ulah kecewakan balik kami mama andu bapak andu singgo ngasa Gundare
berdiri jenda sana kelang te kami makana kami begini jenda dengar bagi. Jadi mansin kape kuakap bundar saja kuakap cakapkan selamat selina rahimpal kami nggo sukses perjabunan akta olah jadi sangkut-sangkut basukur bagi kinia bagi olah sesalahkan sianu kita lah pengendes mandi bata wakap enda kata tambahan nina kuan-kuan kalak karo dah kam relajar asam tua tolong ni perhatikan du tolong ni hamati du karena dah kam sada intina dah kam radu siangkannya penting ya radu siangkannya penting jadi perlu pelajarin du siangkan nina kelak karo jadi ya bas percabun nenda pasti rusur lah siangkan jadi perlu ni perhatikan du siangkan bagi peman seninar bagi perempal kami selamat kam gokam jabukan anak ta siat-siat kam juah-juah olah banger-banger olah simorah-morah bagi peman anak baru kami go sikap kap kami bandu krina go kam dikerjakan du kerjaan karena anak kami dah selalu menghuli lalit kap kami kurang nasadape sikap kap kami krina perbahanan due rasman bandu anak baru menteri kami ibatalah pagi krina ngulihkan latih-latih du ngalah-ngalah du maka krina nakam latih-latih du lah sia-sia maka bujur ning kami man krina ning kami man anak baru menteri kami sekali nari mulih kam kari jinan nari pindo kari es dawet du pindo kan cega kari senna pindo man anak baru bagaimana kalimbu du manggo gelah bergah ya endam ketangku aku nambahi kata sidik bas tegun seninang kami jenda aku pesan sekali nari ngucapkan melala bujur lingkungan Bandung kam anak baru kami berikut rasa anak baru menteri kami ijadah du gagal nari pe opil ngasih waktu sebagai rupa yakin aku pasti menjile bagi kedungan hatiku kepekan enda di luar dari dugaanku labokal sebagai enda sikap nakal setuna harapanku tapi enda tutu lebih jauh lah wakaf lebih mengagak wakaf piga-piga tegun kali bubu puang kami mulih bangga aku ernin anak buruk ini bre-bre nina aku ngalokan kebanggaan bas pendahin kini jadi sadaya aku belum ngulihkan caman madu sesekala ertoto kami mindo kami mandi bata gelah ibrena pasu-pasu kesehatan kujabun sekala ibrena rezeki sisimpan man bandu segala aku pengerjang bagai ngecabloh 12 bujur sini kelengi kami kamu anak baru kami bujur melalani kami kelimbu budu kempak kamu mulai dari masa muduni terus mulai kasakraben dan rebih kasagundari igang kendut nading kendah Hindu udan lah tampil udan las tapin las cur-cur pepanas dulu jadi abad ngepkap kami kalimbu bundu cidekrina anak baru kami ada di kata-kata si lebih ganjangan kata-kata bujur mungkin sini belasan kami man Bandung jadi baik kata si perlebendai dibatalah sir semulih dibatalah si beri rezeki si simpar kesehatan dan kejujuhan man Bandung sekalak-sekalak bagi efek mankam kempu kami sinja bukan banai baswari si sendah selamat iwas perjabun do kempu
kelengi perjabundu tutusindun cari tatap duka dekade tasi rendai krida suh tramna si denda dekam lanai utang bapak mama kedang go ikut ngambil bagian je maka dekam tertenah pai kade-kadente baik anak beruntah pekalim bubu baik kata si perlebendai adalah pai derek kena dua anak sekal lagi ya kekrin lalit nakal pagi dalan kena terberkatkan les lagi apa isi kena bagi kami anak kami si Antorah permain mulai jadi nari nakku tetap dulu kadik-kadintin aku olah bersing gonggona tumpak kadik-kadinte kaling bubuerah nak berwek hina ngap kita jadi mindu aku manbandu rah permain mulai jenda nari tetap dulah dahilah kadek-kadente setelah olah pagi mendungu syakap bagi kami teman sendalanan sukut karum margana yang kap sepemerintah sepribadi sepengalon bujur kami ningkai membandu amin lagi matawari na gunang dari ngoda buku benar tampak dengan kita pulung krina mulih ya kari ke rumah sekala-sekalak babandulah kari berita si mohuli jumpakan keluarga si sehat lah kita kari krina anak beru si tepu mergana kam pelebeken reh lakor sembahku kali bubunta sukut si tepu mergana kenalang ngo kari mulihi kari anak beru si tepu engkap sukut sembiring maka kam kari sembahku kalak sembiring Gondakah turang kita lanai jumpa Makarego-karego pusuh karo maragana Bagi silit tanpa silang sorakena Rabanca kami peturang ko teradara Hari ko kena maka kita ngarana Galang sidungian ang baru kare-karita Ari ko kena mari ko jena galang sidungian ang baru kare-karita kinahun kita ang gondo kakla jumpa dahin aku dahikin pelolo karina dianggo kita jumpa bagenda ukur si serabut kin pesalang karina hari ko kena maka kita ngarana galang sidung iturang mulihikam anu karita hari ko kena turang maka kita ngarana galang sidung iyan ang baru kare-karita langkuingan dulu bekam boleh.
Bro sembiring salami kena kali bubunta sembiring mergana jenda nari benakan terus kari kupuang maka kita muli bro sembiring arah lebih enggonda katurang kita lanai jumpa makar koker go pusuh sembiring mergana bagi sili tanpa silang sora kena Rabanca kami peturang ko terada hari ko kena maka kita ngarana gelang si dungian ang baru kare-karita hari ko kena turam mari-mari ko jena gelang si dungian ang baru mentari are-karita Kinahun kita nggonda kakla jumpa Dahin kuda hikin pelolo kerina Dianggo kita jumpa krina bagenda Ukur si serebut kin pesalang kerina Hari ko kena maka kita ngarana Gelang si dungian ang baru kari-arita Hari ko kena turang mari-mari ko jena Gelang si dungian ang baru kari-karita tama kwenda mnanamna Bujur anak bro kami Ibas Kamgor latih-latih ngelakokan pedakindu Di tengah-tengah jabu kami kali bubudu lako ngep-ngep Kali bubudu Sembiring mergana Bagai pes tepu mergana Di batar semulik manbandu Dapat rezeki simpar kamkrin Pudung-pudung kanina si batang jera derudang Baba pudung naku beras tagi Pulong-pulong kita ijen dan ade bapak turang Notokan sanga pencari aturang besan Notokan sanga pencari maka Jumparas nande karona Bulong sirap rape gara-gari anak berunta Ente bumelam nanam na ok mamabirin O turang nande karona Endala kalku gajap masayang Naheng kunjing kangkan bana Pia enggo dau perdalan mama biring sayang Penggaya-gaya kena ok berekaro Penggaya mama biring na salih kedeng dangdu Bang Adu anak bro, sembiring mergana Siasak, sila daki sekali dari kali buang taya bro biring Sila daki kali bubunta
Wari sekali endang, wari nawari mahaga. Ketika makuli, ketika nasalang saya. Ya bukan banakalnya, mama piring na. Enda jumpa impal na, nande karona. Kali bubuk kami anak berudung, endang goreng nambang jari 10. Entah ija kia kurang lebih na persentabin kami ulang sangkut tukurundu. Kali bubuk kami anak berudung, endang goreng kenambah dari 10. Entah ija kia kurang lebih na persentabin kami ulang sangkut tukurundu. Aku patam na bang adi. Bagai-bagai kali bubur sanang beru setepu mergana bagai semiring mergana karena dakinta lako dungi peradatan perjabun semiring mergana harus beru setepu ngomer malam-malam mate maka karena terus pasu-pasunta sampur perjabun semiring mergana harus beru karo jumpa bulan matawari bas perjabunna dapat rezeki simpar tertuah kini bayakan di bas jabuna. Atur-atur gendang dusir jabatan. Bujur rahmat jojuah kita kerina saimarat.